Hello friendsing ngasi Juni kunmanga ingagi taramapani panba lebaupu numit asida kanglei thawan chinen bu yengbiriba singi mafamda anu ngasi ayuki oiba pausing miyam tahanjari. State administration amasung union territory gi demanda Kukising na mafam mari da release kre irang losinba panbodi Prime Minister Narendra Modi masa CCpurda lakkadabani haina Kuki MLA Paulian Lan haukip na phongdokre. Ngarang parliament ki ahoba numita Kukising gi oiba union territory ama athubada pinaba taksinba oina indigenous tribal leaders forum na sinduna Kuki tariba jaga sing pak sana release kre mapung oina CCpurda di kanglu ki irang asibu thongna chilliba MLA taragi manungda ama oiriba Kuki MLA Paulian Lan haukip na lusing laga rally sakhi rally aduda Churchanpur public ground dagi hauraga war on remembrance da lusinki rally aduga mari lenana Churchanpur DC ki khutangda indigenous tribal leaders forum na Bharat ki Union Home Minister Amit Shah da memorandum amasu submit tawki rally aduda Kukijo miyamgi union territory pidriba phawba solution amata porokpa ngamloi haina slogan kya sulauki rally aduda saruk yakhibasingi manungda ITLF ki chairman Pagin Haukip MLA Paulian Lan Haukip Jo United Secretary Reverend Biel Ngangtha Jami Council ki Secretary Paunei Halal amasung Kuki Inpi Manipur ki Vice President Jamang Haukip su yauki kibreli adugi mapung oiba pandam central government gi maikai de Manipur tholi bi irang asi losin namba political solution ama prokna bhonaga dabani Indian Constitution gi article chani kontra mapan gi makha da Kuki singi oiba union territory ama pigadabani mifam aduga mari lenana separate administration pigadabani haina akanma demand tawriba cycle kendra gi MLA Paulian Lan haukip na phongdokhibada chahi helaba irang asi losinanaba honabagi mami amata utade Kuki singna taliba demand asigi matangda center da aiba cherol kaya thaduna mayek sengna khangan krabani maramaduna makhata na Kuki singna Delhi da chatuna demand asigi matangda wari sanabagi mathau tade karigum irang asi losinba pamnabadi Prime Minister Narendra Modi masamak Churchanpurda laktuna Kuki miyam ga wari sanargadabani isu asigi waroisin Prime Minister khaktana piba ngamgani Modi ji come to Amit Shah ji come to we will not come to India anymore. Thank you. Community, please don't forget this one. We in the coming days, the Kukising in every parts of this state will start our protest. We start our movement until our demand was made. We will never silent. We will never silent. If peace is come in favor of the mighty people, disaster may come. Disaster may come. The war has not begun. The war has not begun. We are defending ourselves. The mighty people, they send the women in front of the warriors. They are behind. Arambai Tengor are behind the women. And when the Kukising, when we start our war, the women and children will keep in the safest place. And only the male, only the boys will start the war, and it will like a disaster. There is no one to stop that one. Please, I ask, and last but not the least, I ask the central government to fulfill our demand, to grant it our demand to separate from the mighty people. Thank you so much. Taliba Kuki singi demand piba yaroi haina ima singna khongjang changsin kre police singa akan mamong da mongna kre hauki ba jahi 2023 gi me ahum dagi Kuki singna makhogi tongan ma lenga ama pigadabani haina talakliba demand asi piba yaroi sahi helaba irang athubada loisilu khulnga pasing phaba yaroi phage hargana irang asibu matam chana loisinana bhona khidaba amasung security gi oiba mathau taba order sing pi khidaba makok tongba official sing amasung mari leinaba official sing phagadabani Manipur gi issue parliament ta puthoktuna khanagadabani haina khwaraman ima kaithel joint coordinating committee na sinduna ngasi khwaraman kaithel da miyam gi oiba rally ama chatpagalona namifam amsu pangthokre
की अहोब निमित का मरी लेना जॉइंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी न सिंधुना रे चटखिब रैली अदु खोरमल इमा कैथेली यामलब इमा सिना सरुक याकी लोनना अयुक पुंग 13 रोम ताबदगी हौना खोरमल कैथेलदगी यामलब इमा सिना चीफ मिनिस्टर अमसु गवर्नर उननब रैली अमग लोनना बंगलो तम लाखी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीब यारोय खुल ngaकपसिंग फाब यारोय सही हेलब इरांग खुदक लोसिलु हाइब खोलाव कया लाउकी अदु रैली अदु कंगलापाट परिंगी एम सेक्टर मपा योरपदा यामलब पुलिस पर्सनल सिंह थत्तुना मखाता न चगन किद्रे थौदोक अदुदा कैथेल फंबी सिंह अमसुंग पुलिस की मरकत चावना मुक्नखी अदुबु पुलिसना ngamduna रैली अदु माई लेदुना लालगा खोयनमन कैथेलदा वकत खोंजंग लोनना मियांग ओइब मिफम अमा पांगथोकी मिफम अदुदा खोयनमन कैथेल जॉइंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी फॉर पीस की कन्वीनर लाइसरम मेमन हाई कुकीसिंग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड पीब यारोय कुकीला लौबसिंग लम मचेत अमत पीब यारोय कुकीसिंग लम पीगे हायरबसु प्राइम मिनिस्टर अमसुंग होम मिनिस्टर न मखोय मखोय स्टेट सिंग पीखो मधु मखोयगी राइटनी मधुदा अखोयना करीमत हाइब तौरोय मणिपुर असी अखोयगी इपा इपुसिंग थवाइगा ओनरम न थंबिरमनी करीगुम सेंटर न कुकीसिंग लम पीब तारबदि ममा ओइबिसिंग मधुदा चप चाना थेंगनगनी मणिपुर असी अखोयगी असेंब लन्नी सेंटर गा यानबा अमगी मखादा इंडिया द मर्ज तौख्रबसु करीगुम इंडिया गवर्नमेंट कुकीसिंगी फेवर द थबक तौरप तारबदि इंडिया दगी तोखाइबा स्टेट अमा तालकलोय हाइनिंगाई लेते कुकीसिंग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड का मरी लेना बिल अमत पास तौब यारोय सही हेलब मणिपुर इरांग असी सेंटर न करीमत थौसादे मणिपुर की मतंग प्राइम मिनिस्टर मसाना करीगुम वाफम अमत हाइदे होम मिनिस्टर मसामसु लाक्ते मणिपुर की लम असी तंपा की लम मचेत असी न लोरब्रा मैतै सिंह सेकमाइदगी हेंदोकलगा चटप यारोय हाइना सिक्योरिटी फोर्स न अथिंग थमली अदुगा कुकी खुलाई पाइबसिंग न मनिंग मखा अदुगा कुकी खुलाई पाइबसिंग न मनिंग मखा तौना चलहली मणिपुर की सिंह अमसुंग तंपा की सरुक सिंह असी मैतै सिंगिनी मणिपुर की अपुन की सक्तम थुगाइना भोनलबदी फमना हेना लुदे हाइना थौना फब मंत्री एमएलए यारमलबदी ngasi की फिल्म असी यारमलोय खुल ngaकपसिंग सिक्योरिटी न फाना भोनरिबा असी ममा ओइबिसिंग चप चाना थेंगनगनी डेमोक्रेसी चटप लेबा अमनी हायरगा कुकीसिंग न लंदारप मतमदा सिक्योरिटी फोर्स न करिगी थेंगनद्रिबनो सिक्योरिटी फोर्स न अखोयगी मियाम अमसुंग लंथुम ngakpangamdabadagi khul ngakpasing thorokhibani khul ngakpasing karigi nongmai parakibano haibasi khangadabani phage haragana irang asibu matam chana lakshinnaba order pikhidaba security gi makok thongba official sing amasung mari leinabasing phagadabani khul ngakpasing phana bhunarlabadi mama oibisina sap chana thengnagani madugi damta mama oibisina mikup nahom singna leifam to I haina su phongdoki